Kaming chu Dr. Vanlal Liani ania KVK Longtlaya hian kum sang ni pariata tangkhan subject matter specialist horticulture in ka oma hei KVK hianin kum tinin on farm trial panhi hi kan kalpui thina heng on farm trial te hi farmer te huana le ke mani KVK demonstration plota te kan kalpui thina voina kan en ho tur po hi on farm trial KVK demonstration plota kan kalpui mek tomato thlaya ani a I heng on farm trial te hi kan han kalpui na chan chu tuna kan thlir ho tur hi I Mizoram leilung hianin micronutrients kan ti zinc te boron te alang sarzwal hengang ho hi atla chamna sa ema heng hi Mizoram mipui hianin anol puin kan ngai tha thina chungang micronutrients poimo zia chu voina hianin I kan en kan thlir ho don ani a kum sang hi som hi pakhat khan ICAR Barapani Meghalaya te hianin he technology voina kan thlir ho tur hi I anron release a I anmani pon hlotling takin an local pui to a chu an kalpui hnuwa chuan midang ten KVK dang le institute dang ten in anman thei turin he on farm trial hi I anron release ani a ke ni pon nikum sang hi som hi pali khan kan tana tuna chuan he asengte alo hun to a he on farm trial hi I athale a topic hi helai signboard kan muang hianin interaction effect of zinc and boron on the growth and yield of tomato variety arka abet ni a tomato arka abet hi Mizorama kan ching war hle a he hi thian kan thar chuak mop meya I nutrients fertilizer kan ti ang te chu kan pe ve thin thawa ama ero chu he micronutrients pe chung a ang takin nge alo performa athar chwa zat te engang takin nge heng zinc le boron micronutrients te hianin angmong athar chwa zat te tomato athara quality te anghong dan angkha voina kan enchin he on farm trial la kan enchin der chu ania he technology hi soi to angkhan Barapani changala kan nia ke ni pon he hi kan voi ni enchin na ania nikum hasa khan kan enchin to a hlotling takin kan kalpui to a I athar chwa po atha a tomato quality po atha a tin tun kum sang ni som ni pali khan kan han kalpui thale a chiang zoka mipui te hne na I kan sem chwa theina turin uluk takin akum ni na tan kan han kalpui le nia he mu theichina chuanin a quality po tha a tomato ra te po I athale a zinc le boron te hi han soi le thini la micronutrients kan ngai tha thin ka ti kha zinc big chuanin eng ang takin nge kan thlaya na atho ti apoi mo na te han soi ta ila zinc hi thlai than thattir tu te ania I azung kai thattir tu te I chuan athar tamzonga po na sataka pui tu ni a boron bi khi apoi mo le na chu boron hi kan leilunga te kan thlaya te I atam tok lawani chuanin tomato tike thin tu enge among ti toi thin tu angkha khangangkha calcium tlak cham wang ania he calcium hi I du angin a om tam theilo ni boron ni tlak cham chuan ama ero chu ti lai chuanin atam ni tu kani pon I thain nutrients dang amamo chotha amamo dang kha ala chho theilo chu wangin atok cha pe khi poimo ema I kan on farm trial la kan han enchin dana chuanin zinc hi tomato kan chin na tur kan phun son ma a leilung kan buat sei lain I zinc hi aleya khan kan cho pola chuanin voi ni pe ka kan mangta ni leilung buat sei lai ani a zinc le boron hi kan pe anga chuan chumi zo chuan tomato kan lo phun son ta a kan phun son atanga ni som ni panga nuwa hianin anna a ka ve to turani a chu anna a kan han kap le a chuanin kan han enchina voina hianin he ara lo theina oma I ara te kan hu china chuan atha a quality po atha hle ni ti kha ka soi do a chuan Mizoram bi ka chuanin Mizoram bi chau ni lo khovel pum hwa pa po zinc hi kan leilungina atlak cham tam berani a dota chuan boron hi atlak cham tam ber dotu ni le in aba ka hi chu tlak cham ne unewania nitrogen kan ti te calcium potassium kan ti ang micronutrients ho kha kan leilungina atlak cham dan din hun chu ani
ole tuna kan han soi tak te kha atlang puya voina tomato bika kan malak na te KVK longtlai na a malak dan ani a kan on farm trial kalpui dan ani a khang ka soiba ka zo bel du te thil hriat chian du te nei no mani chuan KVK longtlai a zo fia theinia engtik lai po in kan zo thei reng ani ti kha ka han soi du ni e kalome